گوندێک کوڕزێلێ سەر بناحیەیە ناڤەندا باژارێ عەفرینێ نمونەیەکە ڤەگەڕا کۆچبەرێن کۆژنەجاری کۆچبەری هەرێما شەهبایێ یا باکوڕێ حەلەبێ بووبوون. پشتی ئێریشا گروپێن چەکدار بۆ سەروێ ناوچەیە هەژبارەکە مەزنش کۆچبەران بەرێ خۆدانە گوندێ خوا. لە نێزی ژ سەدی پێنجی ژ کۆچبەرێن گۆڤەگەریانە حتا نەها نکارینە مالێن خوا وەربگرن. چاوکانیەکێژ ناو گوند ئامارێن دە دەربارێ ڤەگەڕا کۆچبەران و دەرکەتنە هاوردەیاندا ئەشکەرەکردن. سه مالباتên گوندی کۆ کۆچبەر بوون ڤەگەریانە گوندێ کوڕزێلێ. 15 مالباتان مالên خوا وەرگرتنە. 9 مالباتان مالێ خوا وەرنەگرتنە. 2 مالبات مالên wan bûne baregehên leşkerî. 2 malbatên hawirde daxwaza pereyan dikin ji bo valakirina malan. 18 malbatên hawirde ji gundê Kurzêlê derketine. Yasanas Adnan Murad Mustafa ji tora medyayiya Rûdawê re got grûpên çekdar astangiyan li pêş vegerra koçberên Kurd û derketina hawردeyên Ereb jî derdixînin. یکم اف کسید دخوازن عربی هاورده العفرین دخوازن وگرن سر مال و ملکی خواه آستنگیا زور جرا چید کن جبر نا خوازن وگرن مال خواه به العفرین بجی ببن یا دو دیه خلقی عفرین اجاریه و دگر مال خواه آستنگیا جوان را چید کن و حمی مختار تبلیغ کنه گوتی هر کسی وگری مال خواه دبه هون خبر بدن ما جبر درن وانا دگرن و آستنگیا جوان را چید کن زریبا جدستینن یا سسیا هین دریبا زیتونه حتی نا کسن هن ندانه برو نویرن ورن مال خواه نبشب لچول خواه دکن درون جبر وانا جبر دخوازن هین دریبا سر خلقی ورد دکن و جدستینن یا و هین دزیه جی تمام بشبه آرتا دست به مال خلقی کرنه مال دوالا بینه درن تشته وانده دزن اما براستی عفرین واس آستنگینه هنه برای رویده و هم دنگه خواه دگینن برز احمد الشرع کانبه ولو به تلیفونه که به فصائلنا گوتن ایشک عفرین پیگینه ایشک عربی هاورده پیگینه هر کسی که دخوازه وگره مال خواه چه عفرینی وگره چه عربا وگره مال خواه ام سوری همی وک برا به هفدرا بعیشن. لگوری آمارین که تورا مدیایی یا روداوش چافکانین جناو هرم عفرین ورگرتنه نزی 2000 مالباتن کوچبر ج شهبه و حلبه وگریانه. پرانیا کوچبران مال و ملک خوا ورنگرتنه. زلامن که تمنه وان دناوره اجده و 3 سالی ده تنگرتن و لکولین لگل وان تکرن $500 امریکی لسر هر کسکی وگریایی تی سپاندن. حسین عمر، روداو.